Хүндлэг өргөчлөр алдай хоноош теле дамжуулгавстың алчыбыстың база бірезі болыр хүндлэг аққос дұбаның улустың артизі Станислав Ирил аққос базамында мауырлақ белген жаңғаш аққосқа менлежіп тұрыз. Екі жетіп келгер бе, Станислав Ирил аққос? Толған екі келген, амыр менді. Ажылақ еңер база келген сауырлғанғар бүтінгір екі жорық тұрар деріңе база бүзірет тұрыз. Қайғамшықтық біз ам çoğuk kitapçılır, batarısın ama törel aymak sonlarısında sengel kopta aymaklardan. Mağa koyu bazında ucraşıp bazı olaşıp duz. On kızılda aylıp turar bazı bizim batarısın bazında eşteriz. Badaş bayır sayxansıqa zıl tıqalıdı zanı olsa qılıp turar. Ulanğamda kitapçılır bazı amır sayxanımızda kızılda harzanı. Арғажы ол үчілді қылып тұрар. Артистер, мөгелер, тұбабілі, арзазы атуылық болып тұрар. Біз аңа өріп тұрарбыз. Оран жүйіл болғаштың спорт. Оран жүйіл талазынан болса, қайда жонда мол болғаш тұба арасында арзалар база, тұқа сырый база, сөйлгі еді, сайзырап тұрар деп база біз біліп тұрарбыз. Жаңғаш молға сілер база. Елең көй келген борслер деп болырып тұрмын. Моңында Улан Бадар хорайға маңа алза кино тұттырып келіп тұрмыз. Солыңдыр. Яқуд режиссерінің қылған киносы Чингисхан, Лу Чингисхан хан дуайында. Кинода Темучиннің Хасар деп тұрмазын. Хасар. Хасар деп көзін. Хасырның дұрынға ойнан шешілер. Ойнап тұрған. Қайғамчық болса, қайғамчық дески оранға маға бір ай шарты үшінде ойнары азы кешті болған. Салындыр, азан жадыр аза келген. Қатышқанды ғанжуыл ұзыгларын бүдіріп тұрарға біздің келір еуіске аза. Тықа солынлығы, жоны ұсқа азы. Жаңғаш Станислав Ирил аққос сілерінен базам молда тұрарды балар. Молдар да қаманшық танышты. Бұғы еші өрлеріңер сілерінің әм Хомай сығдыңанына база тұққа асқаны барлығы. Жаңғаш олды қайында жиынды. Зачизнен сон орғатқан базаңыр бізге. Біз қайғампа айрылда келгештің базы тұққа көй ойын тоғлары шор аңғаңғы ұлым олда штап жүрер аңғаңғы аймақтарының боза. Оттарының көмей сығыдынан егелейшін таңсыз самынан шыптызын қатты қары көрдіуіз қайғамзық чөйдір. Жаңаштың мұнда ұлым олда айлап жүрер Штап жүрер боза біздің төрел аймақ жанлары стываларға алза екені күзәп чек бергімінде біздің баттарыстың қадым ең база орлажып жөрән моңмында жылдарда наран дейір база ражыға оған сонда emotion дейір группа ол қаттай базарлап жөрәміз ол ұстарға ол артистерге мен езі байырымны жедір жедірен мажа шөрек көріңер жазам таба көмей дембічі шенеп салып бейін шуа Бұл білем анап тұрыз. Құндыстықты құлладайның құллан ойда құлла барро. Heyning gullan oyda sargalla barrey.
За. Омой дэргэ база бистэн жоргааралбас бистэн база омагшып жороор уранжул ховаржул бислоо. Үгэлэр бистэн база уламжлап сайзрак билген ганжаар даргажып бистэн адырылбасындаг. İşte онзагай жул бистэн. İşte саг сеткил да чоодын илэрэ дишгэнэн да оранда идэгэ таңда. Бүгүл бойдус биле харылзаж турар база бир бистэн холбаабыз деп боор турус. Улуу эйтдис. Бистэ база мындаг кайгамжык болса Аснал баба Моолдун улуу делеген банясын жалап бизди хүндлек көргөнүңөргө азыр биз өрүптүк биз. Жана сен эстериңгезлернин бу кадайлдап чуруу эже өрүңөргө суктуң арга болса. Бүгүлү экини азыр иштүгүзөк бааныш берип көрүңөр. Жа жетирдибиз. Улуу эле жетирдибиз. Базага аттап жураж турар жоруктар база, оруктар хөйлө турар боор деп база. Деге бизреп турар. Бүгүлө жек болсун. Жа. Хайырлык. Күндүлүү көрүкчүлөр, бүгүнгү силер бүгдөгө дамжылып турар Аллай конаш тиле дамжылгабыздын аалчы булунга mooрлак билген улуг дубанан аалчыларыбыз, акыларыбызды силерге база ужураштырып, сеткил көөнүн үлештибиз. Жаңгаш биздин бу дамжылгабызды улаштыр таалап сонургарны күзөп турбуз. Ойрдын амар санаа, хотгойдын чингүн жав, галахын үе жинжин гурав анд нөхөд байжээ. Эд манж нарын эсрэг тэмцэл босхоор хэлэлцэж, энэ үйл хэрэгтэй ам бие хайргүй зүтгэцгэн гэж гуутай бурхан тэргүнээ өргөж тангаргалжээ. Тэгтэл шадар вангийн хажууд сууж байсан мөрий дондог гих чөвгөн мэрэн үе жинжинг бурхангүй хоосон гуугаар тангаргалж байхыг ажаад дараа нь шадар ванд хэлсэнд танд нүдмүү өчөр ташаа харсан биз гэж хэлээд огт санаандгүй өнгөрлөө. Ингээ төдөн сарын төдөнд босно гэдгээ яг таг хэлэлцэн тохироод тарцгаажээ. Мөрий дундаг энэ үе жанжингийн хоосон гуугаар тангаргалдаг яавч нэг учиртай гэж бодоод хөөчний танил хашир өвгөн бичээчээс ахсуухаар очиж хөөчлөн хонсон гэдэг. За бид ийм ажил хийх гээд ингэж хэлэлцээд тангар хөрөгтөл үе жанжингүн хоосон гуу толгой дээрэн өргөж байна. Энэ ямар учиртай юм болоо хэмээн асуусан. Тэр үе жанжингүн тун болзоогүй хүн. Тэр нэг юм хэлж байвч тэрнээсээ тэс өөр юм бодож байх хүн шүү. Та нар тэгээд Бээжин орсон өртөөгөө болгосноо гэж байна гэнэ. Мөрий дундаг үгүй гэж. Тэгвэл үе жанжин энэ шөндөө манжин хаанд алтан хөшөө хүргээд та нарыг бариулна да гэж. Үнэхээр үе жанжин тэр шөндөө бөөхөө альч зарж эднаар ингэж байна. Маргааш бид тэнд байна гэсэн хэл хүргэжээ. Маргааш нь амар санаа үе жанжингүн хоёр халдсан бүрхтэй гэдэг газар явж байгаад амар санаа хэлсэн гин. Үе жанжин таны жууз донсолгоо дөргөө өгтэй юм. Миний хөнгөн болохоор донсолгоо багтай юм. Хуйлаа жуузаа сольж суух уу гэж. Үе жанжинч тгий химэн жуузаа сольж суугаад явж байтал амар санааг барихаар отож байсан манжин цэрэг хурж ирээд барих бичгээ амар санаад өчгөөд үе жанжинг авчирчээ. Амар санаа өчрийг мэдээд цаг нь болсон хойно цагаан шаргал морио цагаан хэрмний чинь үүдэн сойндоо хэмээн сэлмээ далааж хойноос нь 3 зангаж хэлээд Орос нутг руу оцсон гин. Амар санааг нутгаас гарч явхад туваа албат иргэд ард нь тоос нь гарнаа, алтан шаргалын тоос бололтой, арзгар үйл гарнаа, ажаа жинжингийн эсгэрэл бололтой, хөдөөн тоос гарнаа, хөх шаргалын тоос бололтой, хөвхөр үйл гарнаа, хөөрхий жинжингийн эсгэрэл бололтой хэмээн дуулцгааж байсан гэдэг. Энэхүү туваачууд амар санаа гэргэн ирнэ хэмээн өдөр бүр хүлээдэг болоо.
манжийн эсрэг тэмцэхэд бол туваачууд бол одоо ялгаагүй ойрдын бүрэлдэхүүнд орж бол тууштай тэмцэж ирсэн. За тухайлбал одоо туваачуудын дунд үлдсэн нэг заншлын нэг бол туваа айл болгон өглөө одоо гэрийнхөө сан тавьдаг. Гэрээсээ орогч нэг 5 алхам газар орчин бол одоо модон дээр чулуун дээр бол сан тавьж одоо зан үр гүйцэтгэдэг. За үүнийгээ бол одоо туваа айлууд бол домоглохтаа бол амар санаа эргэж ирнэ. Амар санаа эргэж ирэхдээ бол туваачуудыг бол сангаар нь тавина гэж. Ингэж одоо өглөө болгон сан тавьдаг энэ заншилтай. Гэтэл өөр одоо баруун Монголын бус тусдад үүднийг сан тавьдаг заншил бол төдийлөн ажиглагддаг л те. Туваачууд бол өөр онцлог. Туваачуудын донд бол амар санаагийн тухай домгууд бол нэлийн тархсан байдаг. Амар санаа бол одоо хүлэмжтэй, бэртэй, эр зэрэгтэй баатар байсан. За мөн одоо Баян-Улгийн аймгийн Цингэл сумын нутагт бол амар санаатай холбоотой манжийн эсрэг тэмцэжсэн одоо тэмцэлтэй холбоотой төвхөн газар усны нэрсэл бас нэлээдгүй таалддаг. Манжийн дарлаас Монголыг чөлөөлөхөд их хөв нэмэр оруулсан хүн бол яахан аргагүй дөрвөн ойрдын баатар Амар санаа юм. Амар санаа манжийн эсрэг тулаандаа дандаа туваачуудаас сэргэн татдаг байжээ. Учир нь туваачууд түүний тушаалыг маш үнэнчээр дагаж ганц морьтой хүнж морио хайрлалгүй Амар санаагийн тэмцэлд туслуулахаар өгдөг байсан гэж.
Өвгөө саяатай төрсөн хүн үе суутай Монгол хөрс дэлхийдээ түүхтэй Монгол хөрхөд холбот хөсөд Монгол